Good evening, everyone. I believe that you have stayed in the grace of God. So tonight we are having the evening fellowship whereby we share the word of God. We shall pray, then we start. Father God, we thank you tonight. Every day you bless us through your word. I believe that even tonight you want to bless our hearts. Whenever we listen to your word, many times it is different from our hearts. But when you receive the grace to put down our hearts and receive your heart as it is in your word, we are blessed. Even tonight, guide our hearts. In the name of Jesus we pray. Amen. So tonight we shall read the Gospel according to John. We shall read chapter 1 verse 1. Yes, we shall read one verse. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yes, we are going to share this word, this verse. Many people, they try to believe in God, especially when it comes to our continent, particularly our country Rwanda. So many people are Christians. People try to do many things in order to believe in God. Some they pray with fasting prayer. Others they go to the deep mountain to pray. Of course, this time it is reduced because of COVID-19. But before coronavirus, people could even go in the rivers and pray, being into the water. Actually, they do all these things with diligence in order to seek for God. But not many people try to seek God through reading the Bible, through asking the Bible. That's why when you check, many people, they even never read the Bible once or twice or three times. What I mean is to read the Bible from Genesis to Revelation. So they just try to find God through other means, but leaving the Bible aside. However, tonight I want to tell you that apart from the Bible, there is no other way to find God. We can only know God through the Bible. When you read the book of Hosea,
dusomye igitabo cya Hosea. Let's read to one verse in the book of Hosea chapter 6. Reka dusome igitabo cya Hosea igice cyaho cya gatandatu. Hosea chapter 6, we can read verse 3. Igitabo cya Hosea igice cya gatandatu umurongo wa gatatu. Here the Bible says, let us know and let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning. He will come to us like the rain, like the later and former rain to the earth. Dushishikarire kumenya tugira umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka k'umuseke utambika nta kabuza, azatuza ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Yes, here the Bible also encourages us to pursue the knowledge of the Lord. Urabona ko hano Bibiliya nayo bidushishikariza kumenya. Because without knowing God, you can even not believe in Him. Ko tutamenya Imana ntitwamenya uko twayizera. Everyone, as you know, you cannot trust someone you don't know. Uko mubizi rero ntabwo wakwizera umuntu utazi. Let's say for example you meet somebody on the street. Tuvuge nk'urugero wenda uhure n'umuntu ku nzira. If this person just tries to ask you favor, umuntu agerageje kugusaba ubuntu, if it is a small favor, you can maybe do it for him or her. ari ikintu gito ushobora kukimuha cyangwa se ukakimukorera. But let us assume that he tells you to lend him 1 million Rwandan francs. Yakoreka tuvuge agusabye kumuguriza amafaranga agera kuri miliyoni y'amanyarwanda. Of course, to some people 1 million is very little money. Birumvikana kuri bamwe miliyoni ni amafaranga make. But to others it's a big money. Ako ku bandi usanga ari amafaranga menshi. However, I think there is no one who can just give 1 million to a stranger whom he meet just on the street. Sinekereza niba umuntu miliyoni ku muntu utazi muwe bwa mbere gusa ku nzira. Because even if he promises you to give you 1 million back with the payment of rent, or yes, if he gives you the rent fee, Nekereza ko nubwo yagusezeranya ko azayaguhana wenda n'inyungu, I don't think you can trust him. Sinzi niba koko wamwizera. So likewise, when we believe in God, Nuko rero twizera Imana, the very barrier we meet is the problem of not knowing Him. imbogamizi duhura nazo nuko tutayizi. We misunderstand the love of God. Kumva nabi urukundo rw'Imana. For a long time, I couldn't understand how God so loved the world. Kuva kera ntabwo numva uko Imana yakunze isi. Because the Bible could tell me God so loved the world and He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kuva kera numvaga ko Imana yakunze abantu bitewe n'uko yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. But whenever I could check my heart, I could see that though Jesus came down in the world, but I was still a sinner. Ariko igihe cyose nagenzuraga umutima wanjye nasangaga nubwo Yesu yaje mu isi ndi umunyabyaha. I knew very well that a sinner cannot go to heaven. Kandi nari mbizi neza ko umunyabyaha atajya mu ijuru. So I could wonder myself, how come God says that He loved us? Nasangaga rero nibaza nise ni gute bavuga ngo Imana yadukunda. Yet when I check, all people say that they are sinners, which means no one is righteous, no one can go to heaven. Kandi iyo ngenzuye nsanga abantu bose barera ko ari abanyabyaha bivuze ngo ntawe ushobora kujya mu ijuru. Some days back I had a show on one radio. Mu minsi ishize nagiye ku kiganiro kuri radio. So one lady gave a topic saying, how can you describe a perfect person? Umukobwa umwe yari yatanze bivuga ngo se ni gute wamenya umuntu ko kutunganya. So people could say a perfect person is like him.
wasangaga abantu bavuga ati utunganye ni nkawe. But she could say, no, I know myself, at least I have 50% of perfection. Akavuga ati ngewe ndiyizi wenda hari ndi ku kigero cya 50. And they kept on discussing about this. Some could say we try, others could say we cannot lie, we are not perfect. Abandi bakomeje bavuga ati turageza, abandi bati ntiwabeshya uratunganye. So eventually there was no one who could say that he is or she is perfect. Rero amaherezo ntawageze avuga ati ngewe ndatunganye. This reminded me the time back when I was still a sinner. Rero ibyo byanyibukije igihe nari ndi umunyabyaha. Also I thought no one can become perfect. Icyo gihe nanjye natekereje ko nta waba intungane. No one can be righteous. Nta waba umukiranutsi. And indeed no one can be righteous through his works. Kandi nta waba umukiranutsi binyuze mu mirimo ye. But what does the Bible say? Ase birivuga ngo iki? When you read the book of Timothy, usomye igitabo cya Timoteyo. Please let's open the epistle of Paul to Timothy. Rwandiko numa Paul yandikiye Timoteyo. First we can read 1 Timothy chapter 2. Rwambere rwa Timoteyo ibice ni 2. Verse 3 and 4. Murongo wa 3 n'uwa 4. Verse 3 says, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Biravuga ngo chapter 2 verse 3 and 4. Rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Byo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Yeah, this is the will of God. Ubu ni bwo bushake bw'Imana. God desires all people to be saved. Imana ishaka abantu bose bakizwa. But in order for them to receive salvation, kandi kugira ngo bose bakire they agakiza, need to come to the truth. bagomba kumenya ukuri. They need to know God. Bagomba kumenya Imana. Because without knowing God, Kuko batamenya Imana, nobody can believe in God. nta muntu ushobora kwizera. All people will just follow their impulsive thoughts, Abantu bose bazakurikira ibitekerezo byabo byo ku rwego rwa mbere, saying that because we do evil, we are sinners. usanga baravuga bati bitewe nuko dukora amabi turi abanyabyaha. Yes, they pray to God Yego basenga Imana and they try to fast, kandi bagerageza kwiriza, but they put the works of Jesus aside ariko bashyira imirimo ya Yesu hasi and try to look themselves through their works. bakagerageza kwireba birebeye mu mirimo yabo. Because of this, they can't help but to say that they are sinners continuously. Kubera impamvu rero ntibabura guhora bavuga ko ari abanyabyaha ibihe byose. That's why so many people say that no one is perfect. Niyo mpamvu usanga abantu benshi bavuga bati ntawe utunganye. But we need to check the Bible. Rero dukeneye kugenzura muri Bibiliya. Who wants man to be saved? Ese niba ushaka abantu bakizwa, Who desires all men to know the truth and receive salvation? ndifuza ko abantu bose bamenya ukuri bakagera ku gakiza. This is God's will. Ubwo ni ubushake bw'Imana. So the Bible says, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Niyo mpamvu bivuga ngo iki nicyo Imana ishaka kandi cyemerwa. The good thing God knows or wants you to realize Icyiza rero Imana ishaka ko tumenya is that He saved you and He perfected you. nuko Imana yadukijije kandi yadutunganije. But the problem, people, they don't want to know God. Ariko ikibazo abantu usanga badashaka kumenya Imana. We can only know God through the Bible. Bamenyera Imana gusa muri Bibiliya. We can meet God only in the Bible. Buryo wahurira n'Imana muri Bibiliya gusa. But we try to find God elsewhere apart from the Bible. Ariko usanga tugerageza gushakira Imana ahandi atari muri Bibiliya. Let's check again in 2 Timothy.
reka dusubire tongere turebe muri Timoteyo wa kabiri 2 Timothy chapter 3, Timoteyo wa kabiri ibice bitatu verse 15. umurongo wa 15. Yeah, the Bible says, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. I had one story, hari inkuru imwe numvise and I heard it's a true story. kandi numvise ko ari inkuru mpamo. Back in 2003, muri 2003 there are some soldiers who were found in one island in Philippines. hari abasirikare baje gutahurwa ku kirwa kimwe cyo muri Philippines. There were 4, bari bane because Philippines has so many islands. kuko Philippines igizwe n'ibirwa byinshi. There's one island which was far, and when people were just traveling, they came across to some 4 old men. hari ikirwa kimwe kiri kure cyane ubwo abantu barimo batembera baje kugera ku basaza bagera kuri bane kw'icyo kirwa. But these men were soldiers. ariko baza kumenya ko abantu bari abasirikare. So when they tried to approach them, ubwo babegeraga they asked them, who are you? arabaje ati ese muri bane? So they said, we are soldiers. twebwe turi abasirikare. Soldiers from where? abasirikare bahise? We are Japanese soldiers. twebwe turi abasirikare b'abayapani. So how come are you here? ese muri hano gute? They said, now we are at the battle because of the World War. ati twebwe turi mu ntambara ya kabiri y'isi. And they were surprised, those who met them. abahuye nabo rero byarabatangaje. Actually, what happened? icyabaye, As you know, the Second World War ended in 1945. nk'uko mubizi intambara ya kabiri y'isi yarangiye muri 1945. But until 2003, there were soldiers who were at the battle fighting the Second World War. ariko kugeza muri 2003 hari abasirikare bakirwanya intambara ya kabiri y'isi. It's so amazing. ni ibintu bitangaje. But I heard this is true. ariko numvise ko iba ari ukuri. So what happened to these soldiers? ese ni iki cyababayeho? Actually, they were sent by Japan in Philippines. ni ingabo zazoherejwe n'abayapani muri Philippines. And as they were fighting, mu gihe barwanaga, so the war was tough. urugamba rwaje gukomera. So they tried to hide themselves in one forest in that island. uko niko bagerageje kwihisha mu ishyamba ryari muri icyo kirwa. So from then on, they could just try to secure that area where they were. icyo gihe rero batangiye kurinda ako gace bari bahereyemo. Every day they could do rotation. igihe cyose bahoraga basimburana. Some could sleep, others could just try to keep the security. abandi baba basinzira, abandi bakaba barinze umutekano. So for about maybe 70 years, imyaka igera muri 70. I don't know how to calculate well, but you can calculate by yourselves. ako mwabara imyaka yarishize. Because from 1945 up to 2003, kubera ko kuva muri 1945 kugera 2003 so many years were passed. hari imyaka myinshi yari itambutse. And this is the result of not having true information. ariko iyi yari ingaruka yo kutagira amakuru nyayo. They couldn't get information ntabwo bashoboye kumenya amakuru because back then there was no advancement of technology. kuko icyo gihe ubuhanga bwari butaratera imbere. So because of this, they kept thinking that the world war is still going on. impamvu
bakomeje kwibwira ngo ahari intambara kabiri y'isi iracyariho. So that time when they were told when that war ended, they were surprised. rero ubwo babwirwaga ko intambara kabiri y'isi yarangiye kera byarabatunguye. This is similar to my story. Ibi ni byo kimwe rero n'inkuru yanjye. Because when I had the gospel for the very first time, kubwo numvaga ubutumwa bwiza ku nshuro ya mbere, I was also surprised. nanjye byarantunguye. Because I knew that I'm a sinner. njye nari nzi ko ndi umunyabyaha. And I tried to be righteous, but I couldn't get righteousness. kandi ngerageza kuba umukiranutsi ariko simbyakunda. But when I met the gospel, yego nahoraga n'ubutumwa bwiza. the preacher told me, umubwiriza arambwira, you are late to know the truth. wowe rwose warakerewe kumenya ukuri. The truth is that you are evil forever. ukuri ni uko uri umuntu mu bihe byose. You cannot change your identity the way you are born. ntabwo ushobora guhindura uko wavutse. Unless you are born the second time. usibye gusa uvutse ubwa kabiri. But your firstborn is evil forever. ariko uko wavutse ubwa mbere ni bibi gusa ibihe byose. So trying to change your firstborn is just wasting your time. rero kugerageza guhindura uko wavutse ni uguta igihe cyawe. All you need is to know how someone can be born again. icyo ukeneye kumenya ubu ngubu ni uko umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri. So I had been trying to stop sinning or to get rid of sin. maze igihe kirekire ngerageza kureka gukora ibyaha. But for 12 years, about 12 years, I had completely failed. ariko mu myaka 12 nari maze gutsindwa. Time came and I started to think maybe God does not exist. igihe cyarageze ntangira kwibaza ntari Imana ntibaho. And I said, if God exists, ariko niba inabaho, and if the Bible is true, biri ikaba ari ukuri, maybe people who teach the Bible are wrong. abantu bigisha Bibiliya bashobora kuba aribo bayobye. In 2009, I was in that dilemma. 2009 nari ndi mu rujoro rumeze rutyo. But by the grace of God, 2010, I met the true gospel preacher. ariko 2010 nawe navuga ubutumwa bwiza bukuru. So he explained me in detail how I became sinner, not because I commit sins. batangiye kunsobanura uko nanditse umunyabyaha atari uko nakoze ibyaha. So many people, they call themselves sinners because they commit sins. abantu benshi bita ko ari abanyabyaha bitewe n'uko bakora ibyaha. Everyone, tonight you have to know that even if you don't commit any sin, you are born as a sinner. abo ku mugoroba ugomba kumenya ko nubwo utakora icyaha avutse uri umunyabyaha. Committing sins is a result of who you are. gukora icyaha ni ingaruka z'uburiwe. That is the proof that you are born as an evil seed. icyo gihamya ko wavutse uri umunyabyaha ari igiti kibi. So trying to just remove the fruits from the tree is useless. rero kugerageza guhungura imbuto ku giti ni imfabusa. Unless you uproot this tree, you are wasting your time. utaranduye kino giti ugihereye mu mizi, ibindi byose rero uri guta igihe. But how can we know the way to be born again? mbese ni gute twamenya inzira yo kuvuka ubwa kabiri? We have to check the Bible. tugomba kugenzura Bibiliya. We need true information. dukeneye amakuru nyayo. Because if we live without true information, ako tubaye tutazi amakuru nyayo, even faith we have is a wrong one. no kwizera tuba dufite kuba gupfuye. That's why people live with fake faith and they think that they believe in God. impamvu usanga abantu babana no kwizera gupfuye bakaba bazi ko bizera Imana. But the truth is that they believe in a thought of Satan which tells them that they believe in God. ariko ukuri ni uko bizera igitekerezo cya Satani kibabwira ko bizera Imana. If you are a sinner, you have never believed in God yet. niba uri umunyabyaha rero umenya ko utarizera Imana. So I believe tonight you should listen carefully the word of God. ingero kuri umugoroba wakumva ijambo ry'Imana In utuje. 2 Timothy, Apostle Paul wrote this letter to Timothy. Numa Pawulo yandikiye Timoteyo uru rwandiko. And he said, you also, verse 15, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus.
umurongo wa 15 ngo kandi uzi yuko yari muto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kumenyesha ubwenge bwo kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Everyone, we are so foolish. Turabapfapfa. In terms of knowing God, we know nothing. Bijyanye n'Imana nta kintu tuzi. Therefore, we can't believe in God unless we receive grace to know the scriptures. Tutakwizera Imana usibye gusa tuzi ibyanditswe. Only through the scriptures we can learn the wisdom. Bize mu byanditswe gusa no dushobora kwigira ubwenge. And this wisdom make us realize how lacking we are. Kandi ubwenge butuma tumenya ibyo tubura. And from that point, we can realize that it is impossible with us. Rero tubasha kumenya ko twebwe bidadushobokera. But because it's the will of God, God must do it for us. Ako ari by'Imana ishaka, Imana igomba kubidukorera. God desires all men to be saved. Imana ishaka abantu bose bakizwa. That's why He wrote this Bible. Niyo mpamvu yanditse Bibiliya. So that we can discover the truth. Kugira ngo dutahure ukuri. And through the Bible we get the Holy Scriptures, and through these Scriptures we get wisdom. Binyuze muri Bibiliya tubonamo ibyanditswe, kandi muri ibyanditswe harimo ubwenge. Wisdom to do what? Ubwenge bw'iki? The Bible says it's wisdom for salvation through faith which is in Christ Jesus. Bivuga ko ari ubwenge butuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. If you want to receive salvation, niba ushaka kwakira agakiza, you need to know the scriptures. Ukeneye kumenya ibyanditswe. You need to know the heart of God by the Bible. Ukeneye kumenya ibyanditswe nk'uko biri muri Bibiliya, umutima w'Imana uri muri Bibiliya. Not by just praying hard. Atari ugusenga cyane. Some people say we live by asking forgiveness of sins. Abantu bavuga bati twebwe tuba dusenga imbabazi z'ibyaha. But you have to know that is a deceit of Satan. Ariko ukwiye kumenya ko cyari igishiko cya Satani. Only the wisdom of God can make you live. Ubwenge bw'Imana nibwo bwakubeshaho. And this wisdom is found only in the scripture. Kandi ubwenge bugaragara mu byanditswe gusa. Therefore, you need to know God through the Bible. Niyo mpamvu dukeneye kumenya Imana binyuze muri Bibiliya. Don't think you know God through any other way. Utekereze ko wamenya Imana binyuze mu bundi buryo. In Jesus, God has already given us the salvation. Muri Yesu rero Imana amaze kuduheramo agakiza. But we can acquire this through salvation, which is forgiveness of our sins, by having faith in the scripture. Ariko dushobora kwemera ko no kugakiza agashwa no kwizera ari uko dufite kwizera gusa mu mitima yacu. Let us see how God fulfilled His will. Reka turebe uko Imana yasohoje ubushake bwayo. I told you that for us to be saved was the will of God. Nabwiye ko kugira ngo dukizwe bwari ubushake bw'Imana. And this is what the Bible tells us. Kandi iki ni cyo Bibiliya itubwira. And when we read Hebrews chapter 10 verse 10, the Bible clearly shows that God fulfilled His will. So you are late if you don't know that you are righteous. Because verse 10 says, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo we bihagije iteka. Even verse 14 saying, umurongo wa 14 uravuga ngo, it also says, for by one offering He has perfected forever those who are being sanctified. Aravuga ngo kuko abezwa batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. So when I heard this people argue there's no one who's righteous, I was very sad. Rero ubwo numvaga abantu babura navuga ngo nta ntungane ibaho byarambabaje. I said in my heart, so many people are still under darkness. Navuze ni kuko abantu benshi baracyaba mu mwijima. Why can't they read the Bible and believe in what the Bible says? Ese kuki batasoma Bibiliya ngo bizere ikivuga? The Bible says that we are perfected once and for all. Bivuga ko twatunganijwe rwose inshuro imwe kugeza iteka. The Bible says that we are sanctified once and for all. Twatunganijwe inshuro imwe gusa kugeza iteka. And this was done through the will of God by the body of Jesus Christ. Kandi byaba kubw'ubushake bw'Imana binyuze mu mubiri wa Yesu Kristo. So when we come to know the scripture,
mbere umenye ibyanditswe That's when we can receive the wisdom. icyo gihe ushobora kwakira ubwenge And this wisdom can make us perfect and righteous through faith to believe in Him. kandi ubu bwenge bwaduhindura intungane abakiranutsi binyuze mu bwenge buturuka kuri bo. That's why today we read John chapter 1. niyo mpamvu uyu munsi twasomye Yohana igice cya mbere. John chapter 1 verse 1 clearly expresses that this word of God is God Himself. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere niho atwereka ko ku Imana ijambo ry'Imana ariyo Mana ubwayo. But because of ignorant people put aside the word of God and they try to find God elsewhere. ariko kubera kutamenya abantu bashyira Imana hasi bakajya kwishakira ahandi. They don't know that once they receive the word of God, it's receiving God Himself. ntabwo bumva ko kwakira ijambo ry'Imana ari ukwakira Imana yo ubwayo. John chapter 1 verse 1 says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere bati mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana. Yes, when we read Genesis chapter 1 verse 1, iyo usomye itangiriro igice cya mbere umurongo wa kane you can see how God created the heavens and the earth. ubona uburyo ki Imana yaremye ijuru n'isi. But after this, there was a problem. ariko nyuma habaye ikibazo. The problem, this earth became void and empty, it was formless, and the darkness was hovering on it. isi yahinduye ishusho ibaho mu mwijima, isanga umwijima ari wo wigenga. But because the word of God was there, ariko kubera ko ijambo ry'Imana ryari ririho, in other words, God was there. mu yandi magambo Imana yari ihari. The word as the creator, as God Himself created the light. Imana nk'umuremyi, Imana yo ubwayo yaremye umucyo. God only said, let there be the light. Imana yaravuze ati reka habeho umucyo, And the light was there. umucyo ubaho. From that time, the earth started to get form. icyo gihe rero isi yatangiye kugira ishusho, And it was no longer void. ntabwo yari ikiriho ubusa busa, But many trees were able to be on the earth. ahubwo ibiti byatangiye kuza, Beautiful flowers. imbuto, Even all things we can see today. ndetse n'ibindi bintu byose tubasha kubona. This is the power of the word of God. rero izi ni imbaraga z'ijambo ry'Imana. And the way God created this light, kandi uko Imana yaremye uwo mucyo, by just speaking His word. ni uko yavuze ijambo ryayo gusa. Even tonight He wants to create the light in our life. ni umugoroba Imana yashaka kurema umucyo mu buzima He bwacu. wants to create righteousness of Him in our life. Imana yashaka kurema gukiranuka kwayo mu buzima bwacu. Because in Matthew chapter 5 verse 48 He said, Ko muri Matayo ibice 5 umurongo wa 48 aravuga ngo You shall be perfect as I am perfect. namwe muri mukiranuka nk'uko so mu ijuru akiranuka. For God is perfect. Imana ikiranuka, We too must be perfect. natwe tugomba kuba dukiranuka. But how come this can happen? ariko se ni gute ibi byabaho? The Bible said that it was done by the will of God. biravuga ngo ibi byabaho ku bw'ubushake bw'Imana. Through the blood of Jesus Christ we are sanctified and perfected forever. binyuze mu bushake bw'Imana twaratunganijwe, turezwe ibihe byose. Everyone believe in the word of God. buri muntu wese yizeye ijambo ry'Imana. If you want to know God, ushaka kumenya you Imana, have to know the Bible. ushaka kumenya You Bibiliya, have to know the word of God. ukeneye kumenya ijambo ry'Imana. That's when you can believe in God as it is. icyo gihe ushobora kwizera Imana nk'uko bikwiriye. Please stop other things you try to do and check in the Bible. ibyo byose rugerageza gukora ubireke, aho gushakishe muri Bibiliya. I'm sure that you meet God through the word of God. iringira byanze bikunze ko uzahora n'Imana binyuze mu ijambo You ryayo. will realize how righteous you are, igihe uzatahura uburyo ki uri how umukiranutsi, perfect you are in Jesus Christ. uburyo ki uri intungane ku bwa Yesu. Believing in this is being born again. kwizera ibyo rero ni nko kuvuka ubwa kabiri, By putting our thoughts down gushyira ibitekerezo byacu and hasi, believing the word of God, kwizera ijambo ry'Imana. this is enough to make us the children of God who are holy
and perfect as He is perfect. ibi nibyo bitugira abana b'Imana bera nk'uko n'abera. I hope you check the Bible Ngiye ko twagenzura muri Bibiliya and believe in what the Bible says. hanyuma ukizera icyo birivuga. What do you want to believe? ese nicyo ushaka kwizera? Do you want continuous to believe in your thoughts? ese ushaka gukomeza kwizera ibitekerezo byawe? Between your judgment and the judgment of God, which one do you think is true? ese ari urubanza uca n'urw'Imana ici cy'ukuri ni iki? I hope you think about this. ngiye ko mwabitekerezaho. Let's pray. dusenge. Dear Lord, we thank you. data wo mu ijuru turagushimye. Really, you have given us your words because you knew that you cannot believe in you without knowing you. rwose tugushimiye ko waduhaye ijambo ryawe kuko wamenye ko tutakwizera tutakuzi. Today we have this Bible in our hands. umunsi dufite ijambo ryawe biri mu biganza byacu, And through this Bible we can get the whole scriptures. kandi binyuze muri Bibiliya twabona nk'ibyanditswe, And through these whole scriptures we can gain wisdom. kandi binyuze muri ibyanditswe twabona ubwenge, Wisdom which can make us righteous and ubwenge perfect. bwaduhindura abakiranutsi batunganye. That is the true salvation. ako ni agakiza kuzuye. The salvation is acquired by receiving the forgiveness of sins through faith of believing the works of Jesus. agakiza gaheshwa no kwakira imbabazi z'ibyaha binyuze mu kwizera Yesu Kristo. I hope that every viewer tonight can believe in the truth, ngiye kukurikiye Yesu uyu mugoroba yakwizera ukuri, because the truth is only found in the Bible. kwaka ukuri gusa kuva muri Bibiliya. We thank you and we pray everything in the name of Jesus our Lord. Bagushimye kandi dusenze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. murakoze cyane. See you next time. nawe utaha.